The residents of Balaram Thakurpara in Champaknagar Village under the Jirania subdivision's Belbari block are in a state of high frustration due to the deplorable condition of the main road. For the last 4 to 5 years, the only road connecting Balaram Thakurpara to Rajkobra Para and Krishnacharan Para has been in an uncomfortable state, severely impacting the lives of approximately 70 to 80 families. The poor road conditions have made it impossible for residents to use motorcycles or cars, forcing them to navigate the path on foot. The situation is particularly difficult for the area's many agricultural families who rely on selling their produce. Farmers are struggling to transport vegetables to the market, as even bicycles cannot be ridden on the road and must be pushed. The most critical issue arises during medical emergencies. Transporting a pregnant woman or a seriously ill person to the hospital has become a major challenge, as no vehicle can traverse the road. In the event of a fire, it would be impossible for fire service vehicle to reach the area, putting lives and property at risk. Residents complain that despite numerous pleas to the administration, no action has been taken. While they recently met with Belbari Block Development Officer Samiran Roy, who assured them of a solution, but no measures have been implemented yet. 어머, 애정 왕자가 먹으러 주니 어머가 두절 아마도 아니 사도파라 애기기 탄고 애기기 양거 아모 니니 라스코브라 그러니까 아버니 보래 그러니까 니니 왕자라 아버니 보래 그러니까 또 아모 라마도 양거 아성 구치 람파 탕문 그러니까 양거 그 비양거 봐 양가 있고 따복 지니 이거 라마 모섬 라마 는 하나다 라마 콜록 아른 지미가 발와리 심거마 하게 탕가다 뭐 발와리야 봐? 이거 진이 발람 타고 발와리 살버서 그러면 라마 함이야 오마 이제 딱라 이제 뭐 상만 벗어 불련 지미 힘가라 그리 액다 장난 가까이 어를 라마 리스카베 담그 땅나이 오토베 담그 탕나이 어버 라마 저ton은 힘 가까이 저ton 살면 땀땀 정갈릉 똥 따복 라마 하면 바게 라마 하면 바게 지나는 어속 미식당난 가까이 미식가 뭐 한마야 그런 태엽래 아야 그런 게 뭐 하이 왕자라 그런 게 뭐 하이 그러니까 따북다 따이 살나이 살담 그는 어삼마따이 그러니까 어삼마따이 니저라워 하르백티 자힘이너로 어삼마따이 록나이네 자라이 코나 주디 사나 가봐 갈라이 리글라가 형만어 그러니까 주디 힘나게 데려 형만어 그러니까 아버너 기사 저토너 하디 정 सरकार थाने बेखे सानजाव किसा लामाना किसा परसेखेर ना निंथों आबुलको अमो लामा अने कलकसि yang bebang naji busuk अमो लामा कलक yang kimangसि bebang lama himlai meni thanglai meni busuk rok borok kana yango kawan blai nini wak jara simeng romdi busuk poribar kana 70, 80, 90 থাকলাক পরিবার গাবনি পর রাজকবরা এমনে সিয়াং রুটি হিননানি 2 হইতে 3000 বরক একদম নাংমানি দাকলায় লামা লামা নাই তাই দিয়াকে লামা তংবা গাবো সবা হাই কাং মাকা হারপে খঙ্গে বাহাকে চলি নাইছা হর সাল ওয়াতে পান্তে হিননানি অমতো কথা হাই আইন তাই বাঙ্গু 너를 심지 쓴거 아니 탕이 구리 나이지 어머 라마다 힘이 다만 허러고 여럭다 그가 땀 나있다보 정너
Omong ka grama hamani gramni phaimani osubida nangsugo o lama ka hamkai bridge phane kombe sikon phan khairna ningthum lama. As a result, the community is planning to escalate their protest. They are considering an organized protest, including picketing the BDO office and blocking the road to demand immediate action. Hambai, Chini media rongna oro phai tini kabras khabang bagai oro seng tini sa nam kamasa taram de Siniyang Champaknagar Panchayat bisingo kalajak taram de Balaram Thakurpara ya Balaram Thakurpara ICDS office Santana Simi yang go Krishnacharan Rajkobra yang thangmani lama omo belanya lama hamyaone din balogjak oro tabuk sarerok isul thangmani somosya hamya talang bagai somosya gari habimiya thmote diska ba habimiya an bagai jeng hamya talang bo onek osubida ni tongo tai school sarerala sunan bagai bo onek osubida toka abon bagai jeng Chini oro elka hoite jeng Chini Belbari bidian thani mo jeng janogi kya bo bono bo komse kom tabuk awate si jana maintenance khaipon rodi abota ta rabis rokhi klaye redi hene jeng bin tini bo jeng request khaika engke bo sawa an abo nayena jeng immediately dead dino tam klaiman ani borok sawa tabu bo borok jona kogri hamani borok tabu bo abunat khlai riya ko abon baganya jeng abon bisingte che jeng sananayo bo abo immediately compes repairing khaye aboto himan drop oborsa kalo rima khe sawa abon jeng nayo immediately je kogromani bo abo taratari khe samono khairete tai kaisa jeng bo tini jeng abo sisirip khanyen bagi bo bin tini jeng thangai saja kagos bo kiklaja bo a sisirip dibagi bo khlairnani immediately khlaina hani bo sono kograja bo tabuk bo uspoto phainya hani bo sajak Phaija nai phekya ke bo tabu ba bo to phainya ya abor jeng second time jeng thangai sabika ke jeng sar abo immediately kisa khlari ka sa onek osubidang to ga samani bo do sa ke bon sawo jeng thangai ne uspoto nangka ang thangnanya hin bo afur kok sawo nga thik ase sa ke nang phaini phadi jeng afur jeng botonga nang nei saga ke bo tabu bo abo kogromani tabu bo abo bin kongni mote bo kun khlaya ko ama hai aun bagi jeng druta jeng abo samung ripiani pha abo to khlairite himi mandrap bossa kala yang besek family rokano yang lo kom dong di yang go Rajkobra tongo yang go yang Krishnacharan engke abo thangai main rudu payu ya kom dong di yang go 120 family ama heruk tongan somon bana borok yang timang da lasulai yang tin malai sotai lama gerai lama kakak phang yang tin thangpur rogo na osubida go onek bike chalongai rogo onek bar khlaikha engke borok jungna hono yang go boi yang go onyo saini borok phani rok jungna sawo tamnoro lama rok slamro ya nor saya da dabi khlaya da hanai jungna onek bar boi salango boini paran phani nuk panchayat rogole jada janokha panchayat janongman bisingo borba amtin sawo abo repairing abo to tabo khlair nani ni saman tabu borok abo khlaya ko e abo no jungnayo je besek din romai rok lama bondong tong hana ba hamyang ge omo to komse kom balokha der 2 bosor abo repairing wase khaiman abo ama hai nos tong thangka abo tabu so abo hai tabu to ise repair phung abo to tabu ko borsa season him mantrok khlai rekha saw Reported by Pravir from Champaknagar, Chini, Khorang.